Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho inkuru ivuga ko umugore yaciye inyuma umugabo we avuye gusambana, amaguru ye ahinduka ibinono by'inka azana n'umurizo. Ikaze. Umugore abivuga ko yaravuye guca inyuma umugabo we bashakanye, amaguru ye yahunditse ibinono by'inka ndetse azana n'umurizo. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu mugore yicaye hasi ataka cyane, atakamba. Nk'uko bigaragara muri aya mashusho, uyu mugore amaguru ye yari yahindutse nk'ibinono by'inka. Ababibonye ndetse banakurikiranye iyi nkuru dukesha Tanzania Gospel bavuga ko uyu mugore yarozwe n'umugore mugenzi we wamushije ko yasambanaga n'umugabo we. Abantu benshi bagiye bashidikanya kuri iyi video, ariko mu bugenzuzi bwakozwe n'abayibonye bahamije koko uyu mugore amaguru ye yari yahindutse ibinono by'inka, ndetse abamwegereye biboneye umurizo wamumezeho nawo umeze nk'uw'inka. Umugore bivugwa ko yaravuye guca inyuma umugabo we bashakanye, amaguru ye akaba yahindutse ibinono by'inka ndetse azana n'umurizo. Iyi nkuru rero ikaba ari inkuru iri kubica bigacika. Ngayo nguko rero Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi uwagaragaye yatsikamiye umuturage ari kumunigisha ndembo ahagarikiwe n'umusekirite. Ibi byabereye mu murenge wa Gashora ho mu karere ka Bugesera. Umuturage wanamenyesheje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi akoresheje urubuga rwa Twitter, yavuze ko iki gikorwa cyo guhotera umuturage cyabereye ahazwi nk'Arika Gashora mu karere ka Bugesera. Polisi y'u Rwanda rero ikaba yasubije ubutumwa bw'uyu muturage, yemeje ko yamaze guta muri yombi uyu mugabo ukurikiranyweho guhohotera uwo muturage. Mu butumwa bwa polisi yagize iti: twafashe Ngizwenimana Daniel wagaragaye mu mashusho ahohotera umuturage afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gashora, mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iri hohotera.